Kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj rožė ratiliu, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta. Ahora tenemos el placer de recibir a la señora Erika Striškynie, que va a hablar sobre la colección de cerámica arqueológica del Museo Nacional del Palacio de los Grandes Duques de Lituania. La señora Erika Striškynie es historiadora y arqueóloga formada en la Universidad de Vilnius. Entre el año 92 y el 2007 formó parte del equipo de investigación arqueológica del Castillo del Bajo Vilnius, centrado en el estudio del territorio del Palacio de los Grandes Duques de Lituania. Posteriormente, entre el año 2007 y 2009, trabajó como conservadora investigadora en la sede del Palacio de los Grandes Duques del Museo Nacional de Arte de Lituania y desde el 2009 ocupa el cargo de subdirectora general y conservadora jefe de las colecciones del Museo Nacional del Palacio de los Grandes Duques de Lituania. Ha coordinado la conservación y restauración de los materiales arqueológicos hallados en las excavaciones, elaborado informes científicos y síntesis de investigaciones de larga duración, y asesorado a los responsables del proyecto de reconstrucción del palacio. En la actualidad dirige la gestión de las colecciones del museo y participa en el diseño de exposiciones y montajes permanentes, así como en proyectos de difusión y digitalización del patrimonio. ¿Está bien? Pues cuando quiera. Labą dieną, gerbiami ponios ir ponai. Dėkuoju už pakvietimą ir garbę pristatyti mūsų muziejaus keramikos kolekciją. Taip pat iš anksto dėkuoju vertėjai, bei atsiprašau jūsų visų už galimai pasitaikiusias mano pačios vertimo klaidas skaidrės. Buenos días, señoras y señores. Les agradezco la invitación y el honor de presentarles la colección de cerámica de nuestro museo. Asimismo, quiero dar las gracias de antemano a la intérprete y pedirles disculpas a todos por los posibles errores de traducción que puedan haber en las diapositivas. Archeologinę keramiką paprastai sąlyginai galima suskirstyti į dvi pagrindinės grupės – architektūrinę ir buitinę. Jos savo ruožtų pasiskirsto į keletą stambesnių grupių pagal paskirtį ar tematiką. Architektūrinių elementų grupiai priskiriamų radinių, profiliuotų plytų, grindų plytelių, koklių pagrindų buvo atkurti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos Vilniaus Žemutinėje pilyje interjero elementai – gotikos, renesanso bei baroko laikotarpio krosnys, grindys, durų ir langų angokraščiai bei skliautų nerviūros. Buitinė keramika muziejaus tematinėse didaktinėse ekspozicijose panaudota rekonstruojant įvairius kasdieninio gyvenimo aspektus. Pabandysiu, kiek leis pranešimo laikas šias grupės glaustai pristatyti. La cerámica arqueológica suele clasificarse de manera general en dos grupos principales, la cerámica arquitectónica y la cerámica doméstica. A su vez, estas se dividen en varios grupos más amplios según su finalidad o temática. A partir de los hallazgos clasificados como elementos arquitectónicos, ladrillos perfilados, baldosas y azulejos, se han reconstruido los elementos interiores de la residencia de los grandes duques de Lituania en el castillo inferior de Vilna, chimeneas, suelos, marcos de puertas y ventanas, así como las nervaduras de las bóvedas. La cerámica doméstica se ha utilizado en las exposiciones didácticas temáticas del museo para reconstruir diversos aspectos de la vida cotidiana. Intentaré, en la medida en lo que lo permita el tiempo de la ponencia, presentar brevemente estos grupos. Plytos viena pagrindinių statybinių medžiagų gynybiniams bei reprezentaciniams statiniams naudotos nuo pat Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos įkūrimo 13 amžiaus pabaigoje. Skaidrėje matote pačius pirmuosius šios rezidencijos statinius in situ ir jų raidą maketuose bei schemose iki 14 amžiaus vidurio, šių statinių hipotetinės rekonstrukcinius vaizdus bei kai kurios jų matmenis. Iš vėlesnių šaltinių žinome, kad tokioms statyboms reikėjo išties nemažų plytų kiekių. Pavyzdžiui, Žygimanto Augusto statyboms 2 metų laikotarpiu 1544-46 metais iš įvairių plytinių savininkų buvo nupirkta net 2 441 000 plytų, nuo 26 iki 100 000 iš vienos plytinės. El ladrillo fue uno de los principales materiales de construcción. Se utilizó en edificios defensivos y representativos desde la fundación de la residencia de los grandes duques de Lituania a finales del siglo XIII.
En la diapositiva pueden ver los primeros edificios de esta residencia in situ y su evolución en maquetas y planos hasta mediados del siglo XIV, así como imágenes hipotéticas de su reconstrucción y algunas de sus dimensiones. Sabemos por fuentes posteriores que para este tipo de construcciones se necesitaban cantidades nada desdeñables de ladrillos. Por ejemplo, entre 1544 y 1546, es decir, 2 años, para las obras de Segismundo Augusto se compraron nada menos que 2.441.000 ladrillos a diversos propietarios de fábricas de ladrillos. Se encargaron entre 26.000 y 100.000 de cada fábrica. Molis tikinga medžiaga, paliekanti nemažai žymių ne tik apie technologinius pagaminto gaminio aspektus, tokius kaip lipdymas, žiedimas, pagaminimas naudojant matricą medinę ar molinę, plytos, grindų plytelės bei čerpės prieš išdegant džiovinti ant žemės kartais stoginėse, o kartais ir tiesiog po atviru dangum. Todėl į juos įmindavo aplink besiganantys žolėdžiai ir kiti daugiausia naminiai gyvūnai ar net patys amatininkai ar jų šeimos nariai. Atsižvelgiant į tai, kad molio gaminių paviršius džiūdavo apytiksliai apie parą, galima teikti, kad visi fiksuojami pėdsakai ar jų takeliai iliustruoja vienos dienos laiko tarpsnį. Muziejuje saugoma daugiau nei 500 architektūrinės keramikos pavyzdžių kolekcija su įsispaudusiais ožkų, avių, šunų, kačių, paukščių bei žmonių pėdsakais, o taip pat ir smarkaus lietaus žymėmis. Iš pėdsakų galima pamatyti, ar šunys buvo ilgo ar trumpo plauko, ar turėjo kokiu nors pėdų ar kitų patologijų, ar prabėgo kažką vydamiesi, ar tiesiog ėjo. Šunims einant lėtai užpakalinės kojos pėdsakas fiksuojamas paskui priekinės kojos pėdsaką ir jo neliečia, o bėgant užpakalinės kojos pėdsakas atsiduria prieš priekinių kojų pėdų atspaudus. Kartais toje pačioje plytoje atsispaudęs net ir ne vieno gyvūno pėdsakas. La arcilla es un material que deja numerosas huellas, no solo sobre los aspectos tecnológicos del producto fabricado, como el moldeado, el torneado o la fabricación mediante matriz, tanto de madera o de arcilla. Ladrillos, baldosas y tejas, es decir, aquellos productos que antes de ser cocidos se secan sobre el suelo, a veces en cobertizos y otras veces simplemente al aire libre, por lo que a veces eran pisados por los herbívoros que pastaban en los alrededores y otros animales, en su mayoría domésticos, o incluso los propios artesanos o sus familiares. Teniendo en cuenta que la velocidad de secado de la superficie de los productos de arcilla es de aproximadamente un día, se puede afirmar que todas las huellas registradas y sus rastros ilustran un intervalo de tiempo de aproximadamente un día. El museo conserva una colección de más de 500 piezas de cerámica arquitectónica con huellas de cabras, ovejas, perros, gatos, aves y personas, y en ocasiones también marcas de lluvias torrenciales. A partir de las huellas se puede saber, por ejemplo, si los perros tenían el pelo largo o corto, si presentaban alguna anomalía en las patas o las uñas, si corrían persiguiendo algo o simplemente caminaban. Cuando los perros caminan despacio, la huella de la pata trasera queda detrás de la delantera y no la toca, mientras que al correr las patas traseras se entrelazan tan lejos hacia adelante que en el rastro de huellas se sitúan delante de las huellas de las patas delanteras. A veces, en la misma losa, se ven las huellas de más de un animal. Abiejose pagrindinės keramikos radinių grupėse galima rasti ir juos gaminusių asmenų pirštų ar delnų įspaudų, daktiloskopiniai analizei tinkančių pirštų atspaudų. Čia matote vos poros tyrimų metų tokios kolekcijos muziejaus rinkinį. Daugiau nei 350 pėdsakų pavyzdžių silikoninius atspaudus. Archeologas dr. Povilas Blaževičius yra paskelbęs publikaciją apie 13-18 amžiaus keramikiniuose dirbiniuose paliktus vaikų, dirbusių pameistrais pirštų atspaudus. Skaidrėje pateikta ir lentelė iš šio tyrimo. Tai tik vienas tokio tyrimo galimas pjūvis. Atspaudų analizai be abejo reikalinga tam tikra duomenų imtis, silikoninių atliejų bei daktiloskopinio rašalo pagalba šios atspaudus galima perkelti ant popieriaus, o nuskenavus, analizuoti, ieškoti sutampančių ir priklausančių vienam ir tam pačiam meistrui. Skaidrėje taip pat pateiktas vienas toks sutapimų pavyzdys iš daktaro Gintauto Raskevičiaus renesansinių koklio katalogui padarytų tyrimų. En ambos grupos principales de hallazgos cerámicos se encuentran huellas de los dedos o las palmas de las manos de las personas que los fabricaron, que los moldearon, los cocieron, los transportaron o los manipularon de cualquier otra forma, o huellas dactilares mejor conservadas aptas para el análisis dactiloscópico. Aquí pueden ver la colección del museo de este tipo de material, recopilada en apenas un par de años de investigación que consta de más de 350 moldes de silicona.
El arqueólogo Dr. Povilas Blaževičius ha publicado un artículo sobre las huellas dactilares de niños que trabajaban como aprendices, encontradas en piezas de cerámica de los siglos XIII al XVIII. En la diapositiva se incluye también una tabla de su investigación. Esta es solo una de las posibles perspectivas de dicha investigación. Para el análisis de las huellas, sin duda, se necesita una muestra de datos. Con la ayuda de moldes de silicona y tinta dactiloscópica, estas huellas pueden transferirse al papel y, tras escanearlas, analizarse para buscar coincidencias y determinar si pertenecen al mismo artesano. En la diapositiva también se presenta un ejemplo de estas coincidencias, procedente de las investigaciones realizadas por el Dr. Gindutas Raskevičius para el catálogo de azulejos renacentistas. Statant reprezentacinius pastatus buvo naudotos ne tik stačiakampės plytos, bet ir profilinės, figūrinės, iš kurių formuojant durų ir langų ankokraščiai bei skliautų nerviūros. Šiuo metu išskirta apie 40 skirtingų profilių nerviūrinių plytų tipų. Dalis jų yra sudažyto tinko liekanomis, todėl galima spėti, kad ne tik reprezentacinių pastatų sienos, bet ir skliautai galėjo būti puošti siužetinė tapyba. Taip pat aptikta ir nedidelių tinko su tapybomis žymėmis fragmentų. Viename jų pavaizduota ranka. Iš šių nedidelių fragmentų, žinoma, sunku spręsti apie buvusius siužetus ir jų kompozicijas. Tačiau spalvinė tinko gama buvo panaudota atkurtų rūmų skliautų nerviūrų puošybai. En la construcción de edificios representativos no solo se utilizaron ladrillos rectangulares, sino también ladrillos perfilados, con los que se formaban los marcos de puertas y ventanas, así como las nervaduras de los arcos. En la actualidad se han identificado unos 40 tipos diferentes de ladrillos perfilados. Algunos de ellos presentan restos de yeso pintado, por lo que cabe suponer que no solo las paredes de los edificios representativos, sino también las bóvedas pudieron estar decoradas con pinturas narrativas. También se han hallado pequeños fragmentos de yeso con restos de pintura. En uno de ellos se representa una mano. A partir de estos pequeños fragmentos resulta difícil, como es lógico, deducir cuáles eran los temas o sus composiciones. Sin embargo, la gama cromática del yeso se utilizó para decorar las nervaduras de las bóvedas del palacio reconstruido. Ankstyvosios sieninės tapybos pavyzdžių yra išlikę Vilniaus katedros kriptoje. Iš XIX amžiaus pabaigos piešinių bei nuotraukų žinome apie Trakų salos pilies patalpų sienų tapybą. Iš šių pavyzdžių galima susidaryti vaizdą, kad XIV amžiaus pabaigoje ir XV amžiaus pradžioje mūriniuose gotikiniuose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statiniuose sienos buvo puošiamos bizantinės tradicijos sienų tapyba. Apie tai, kad Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila bizantinės tradicijos arba kitaip graikų stiliaus tapybą liepė puošti savo miegamąjį Krokuvos Vavelio karališkoje pilyje mini ir Jonas Dlugošas. Bene geriausiai iš Jogailos fundacijų išliko 1415–1418 metų gausiai freskomis ištapyta Liublino pilies švenčiausios trejybės koplyčia. En la cripta de la Catedral de Vilna se conservan ejemplos de pintura mural temprana, de finales del siglo XIV. Gracias a dibujos y fotografías de finales del siglo XIX, conocemos la pintura mural de las paredes de las estancias del castillo de Traquei. A partir de estos ejemplos, se puede deducir que a finales del siglo XIV y principios del XV, las paredes de los edificios góticos de mampostería del Gran Ducado de Lituania se decoraban con pinturas murales de tradición bizantina. Jonas Dlugošas menciona que Jogaila, rey de Polonia y gran duque de Lituania, ordenó decorar su dormitorio en el Castillo Real de Babel, en Cracovia, con pinturas de tradición bizantina o, dicho de otro modo, de estilo griego. Quizás lo mejor conservado de las fundiciones de Jogaila sea la capilla de la Santísima Trinidad del Castillo de Lublin. XIV amžiaus 3–4 dešimtmetyje vietoje apvalaus pastatytas 8-sienis bokštas stovėjo iki pat 16 amžiaus vidurio. Tai donžono tipo statinys ne tik gynybinis, bet ir gyvenamasis, todėl čia kurį laiką galėjo būti ir didžiųjų kunigaikščio būstinė. Apatiniai bokšto aukštai susisiekė su aptvaro šaulių galerijomis ir buvo skirti gynybos tikslams, turėjo šaudymo angas. Viršutiniai aukštai buvo gyvenamieji. Kiekviename aukšte buvo apie 70–75 kvadratinių metrų dydžio menė. Muziejaus ekspozicijoje 3D akinių pagalba galima pamatyti vienos iš šių menių interjero vizualizaciją.
Tyrinėjant šį bokštą rastas masverko fragmentas, jo lenkimo išorinis spindulys yra 27-28 cm. 5 tokie fragmentai sudarė apie 56 cm skersmens rozetę, puošusią viršutinę geometrinio masverko dalį. Bokšto aplinkoje rasti ir masyvių ornamentuotų dekoratyvinių plytų puoštų reliefiniais piešiniais ir skirtų pastatų vidaus apdailai, puoštų herbais, fantastinių gyvūnų, šventųjų ir gotikos laikotarpiu būdingos architektūros atvaizdais. En las décadas de 1330 y 1340, la torre redonda fue sustituida por una octogonal, que se mantuvo en pie hasta mediados del siglo XVI. Se trata de una construcción de tipo donjón no solo defensiva, sino también residencial, por lo que es posible que durante un tiempo fuera la sede de los grandes duques. Las plantas inferiores de la torre, comunicadas con las galerías de los arcabuceros del recinto, estaban destinadas a fines defensivos y contaban con saeteras. Las plantas superiores eran residenciales. En cada una de estas plantas había una sala de unos 70-75 metros cuadrados. Al examinar esta torre se encontró un fragmento de tracería, cuyo radio exterior de curvatura es de 27-28 centímetros. 5 fragmentos de este tipo formaban una roseta de unos 56 centímetros de diámetro que adornaba la parte superior de la tracería geométrica. La anchura de la ventana era de unos 1,2 metros. Las ventanas decoradas con mampostería se encontraban en las plantas superiores habitables. En los alrededores de la torre se encontraron también ladrillos macizos, ornamentados y decorativos, adornados con dibujos en relieve y destinados al acabado interior de los edificios. A juzgar por los fragmentos conservados, para decorar los ladrillos decorativos se utilizaban imágenes de escudos, animales, santos y elementos arquitectónicos característicos del periodo gótico. Architektūriniai keramikai priskiriamos įvairių laikotarpių stogų čerpės. Dažniausiai šie radiniai išlikę fragmentiškai, tačiau yra ir visiškai sveikų. Ankstyviausios čerpės buvo lovelio formos. Dengiant stogą naudotos 2 tipų čerpės – apatinės ir viršutinės. Apatinės čerpės masyvesnės už viršutinės. Dalis viršutinių čerpių yra padengtos glazūra, dažniausiai žalia, ir tarnavo kaip stogus puošiančių ornamentų dalis. Skaidrėje matote daktaro Gintauto Raskevičiaus rekonstruotą Vilniaus Aukštutinės pilies rūmų stogo ornamentą. Surasta ir puošnių gotikinių stogų detalių, kraiginių čerpių puošybinių elementų bei karnizinių čerpių su profiliuotais galais. Plokščiosiomis čerpėmis stogai dengti nuo 16 amžiaus. Entre la cerámica arquitectónica se incluyen tejas de diferentes épocas. Por lo general, estos hallazgos se conservan de forma fragmentaria, aunque también hay ejemplares completamente intactos. Las tejas más antiguas tenían forma de cuenco. Para cubrir el tejado se utilizaban 2 tipos de tejas, las inferiores y las superiores. Las tejas inferiores son más macizas que las superiores. Parte de las tejas superiores están recubiertas de esmalte, generalmente verde, y servían como parte de los ornamentos que decoraban los tejados. En la diapositiva se puede ver el ornamento del tejado del palacio de la ciudad alta de Vilna, reconstruido por el doctor Gintautas Raskevičius. También se han encontrado detalles de techos góticos ornamentados, elementos decorativos de las tejas de cumbrera y tejas de alero con extremos perfilados. Los techos se cubren con tejas planas desde el siglo XVI. Įvairių laikotarpių grindų plytelės viena didžiausių architektūrinių keramikos grupių. Pačios ankstyviausios savo vietoje išlikusios autentiškos keramikinės grindys aptiktos tyrinėjant Vilniaus katedrą 1984 metais. Prie senosios katedros kvadratinio pastato vakarinės sienos 6 kvadratinių metrų plote rastas grindų fragmentas iš 60 plytelių, klotų tvarkingomis eilėmis lygiagrečiai su pastato siena. Tokios pačios plytelės aptinkamos ir ankstyvųjų mūrinių pastatų aplinkoje kartu su gotikinių koklių fragmentais ir galėjo puošti pastatų interjerus 15 amžiaus viduryje, antroje pusėje iki jų nugriovimo 16 amžiaus pradžioje. Kai kurios šios rūšios plytelės dekoruotos augaliniais ir geometriniais reliefiniais ornamentais bei herbais. Tame pačiame radinių komplekse aptikta ir kitų tipų kvadratinių, stačiakampių, rombinių bei trikampių grindų plytelių, dengtų žalios bei geltonos spalvos glazūra. Vienos trikampės plytelės už apvalinta kraštinės forma ir juostinė lenktos formos plytelė rodo, kad šio laikotarpio grindų ornamente galėjo būti komponuojamos ir apskritų raštų kompozicijos. Las baldosas de suelo de diferentes épocas constituyen uno de los grupos más importantes de cerámica arquitectónica.
Los suelos de cerámica auténticos más antiguos que se conservan in situ se descubrieron durante las excavaciones de la Catedral de Vilna en 1984. Junto a la pared occidental del edificio cuadrado de la antigua catedral, en una superficie de 6 metros cuadrados, se encontró un fragmento de suelo compuesto por 60 baldosas, dispuestas en filas ordenadas y paralelas a la pared del edificio. Se han encontrado baldosas idénticas en el entorno de los primeros edificios de mampostería, junto con fragmentos de azulejos góticos, y es posible que adornaran los interiores de los edificios a mediados y en la segunda mitad del siglo XV, hasta su demolición a principios del siglo XVI. Algunas baldosas de este tipo están decoradas con motivos vegetales y geométricos en relieve, así como con escudos heráldicos. En el mismo conjunto de hallazgos se han encontrado también otros tipos de baldosas de suelo cuadradas, rectangulares, romboidales y triangulares, recubiertas de esmalte de color verde y amarillo. Una de las baldosas triangulares, con los bordes redondeados, y una baldosa alargada de forma curvada indican que en la ornamentación de los suelos de este periodo también se podían componer motivos circulares. Gotikos laikotarpio grindų piešinių pavyzdžių nemažai esama kaimyninių šalių sakraliniuose pastatuose, pilyse, rezidencijose, taip pat 14-15 amžiaus dailės kūriniuose ir knygų miniatiūrose. 15 amžiaus datuojamos kvadratinės bei rombinės žalios spalvos glazūro dengtos grindų plytelės, puoštos alegoriniais Biblijos scenas iliustruojančiais siužetais: didžuvė, ryjančią pranašą Joną, drakonų pora, dviodegę sireną Meluziną, taip pat kitais geometriniais, augaliniais ir herbiniais motyvais. Rombinėmis reliefinėmis plytelėmis buvo klojamas didesnis plotas, o ne vien akcentuojamas ar puošiamas kitų plytelių piešinys. Ta rodo ir surasti rombinių plytelių fragmentai, perpjauti horizontaliai pusiau dar prieš išdegant. 15 amžiaus pabaigos Vengrijos karaliaus Motiejaus Korvino graduale taip pat gausų iliustracijų iš šio laikotarpio grindų piešiniais, o inicialo C piešinėje, vaizduojančiame laiminančio Kristaus prisikėlimą, grindys sukomponuotos iš tokių pat plytelių, kaip ir rastos archeologinių tyrimų metu, su 5 iškeliais pusrutuliais, kurie dalina plytelių plokštumą tarsi kryžius per įstrižainės. Galbūt šie 5 pusrutuliai simbolizavo Kristaus žaizdas, o toks gana stipriai iškilęs raštas bažnyčios grindimis vaikščiojančiams krikščionims turėjo priminti Kristaus kančios kelią bei jo kūno žaizdų prasmę. Existen numerosos ejemplos de motivos decorativos en el suelo de la época gótica en edificios sacros, castillos y residencias de los países vecinos, así como en obras de arte y miniaturas de libros de los siglos XIV y XV. Las baldosas de suelo cuadradas y romboidales, datadas en el siglo XV y recubiertas de esmalte verde, están decoradas con motivos alegóricos y escenas bíblicas: una ballena devorando al profeta Juan, una pareja de dragones, una sirena de 2 colas, Melusina, así como otros motivos geométricos, vegetales y heráldicos. Las baldosas romboidales en relieve se utilizaban para cubrir una superficie más amplia y no solo para acentuar o adornar el dibujo de otras baldosas, como lo demuestran los fragmentos de baldosas romboidales encontrados, cortados horizontalmente por la mitad antes de ser cocidos. El gradual del rey de Hungría, Matías Corvino, de finales del siglo XV, también está repleto de ilustraciones con motivos de suelos de la época, y en la ilustración de la inicial C, que representa la resurrección de Cristo bendiciendo, el suelo está compuesto por baldosas idénticas a las halladas durante las excavaciones arqueológicas, con 5 semiesferas en relieve que dividen la superficie de la baldosa como una cruz a lo largo de las diagonales. Quizás estos 5 semicírculos simbolizaban las llagas de Cristo, y en este motivo tan marcado debía recordar a los cristianos que caminaban por el suelo de la iglesia el camino del sufrimiento de Cristo, el significado de las llagas de su cuerpo. 15 amžiaus pabaigos 16 amžiaus pradžios sluoksniuose Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje aptiktos kvadratinės plytelės, kurių plokštuma suskaidyta reliefiniu kryžiumi. Plytelės tiek vienspalvės, tiek ir daugiaspalvės. Vien iš tokių kvadratinių plytelių sudarytas raštas galėjo būti naudojamas išgaunant įvairius optinius gilumo įspūdžius. Kaip atrodė tokių plytelių grindys, galima pamatyti vienoje iš 1468 metais nutapyto altoriaus Šventos Kotrynos bažnyčioje Krokuvos Kazimiežėje dalių. Archeologinių tyrimų metu surasta ir trapecijos formos plytelių, kurių trumpoji kraštinė atitinka šių kvadratinių plytelių kraštinių ilgį.
En los estratos que datan de finales del siglo XV y principios del XVI se han hallado en el recinto del castillo inferior de Vilna unas baldosas cuadradas cuya superficie está dividida por una cruz en relieve. Las baldosas son tanto monocromáticas, recubiertas de esmalte verde o marrón, como multicolores, recubiertas de esmaltes amarillos, verdes, blancos, azules, violetas y marrones. El diseño formado únicamente por estas baldosas cuadradas podía utilizarse para crear diversas impresiones ópticas de profundidad. Se puede ver cómo era el suelo de estas baldosas en una de las partes del políptico del artista de Cracovia, Mikalojos Haberskrak, dedicado a la iglesia de Santa Catalina en el barrio de Kazimierz de Cracovia. Durante las investigaciones se encontraron también baldosas trapezoidales cuyo lado menor coincide con la longitud de los lados de estas baldosas cuadradas. XVI amžiuje rūmų patalpos buvo grįstos įvairios spalvos glazūra dengtomis keramikinėmis trapecijos formos bei kvadratinėmis plytelėmis. Trapecinių trumpųjų kraštinių ilgiai ir kvadratinių plytelių matmenys kiek skiriasi nuo ankstesnių prieš tai skaidrėje demonstruotų. Tokių plytelių grindys ir jų raštų įvairūs variantai buvo panaudoti atkurtų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų menėse. Skaidrėje matote renesansinę audiencinių menę atkūrimo eigoje. Patalpoms išgrįsti reikėjo didelių plytelių kiekių. Pavyzdžiui, Krokuvos Vavelio pilies rūmams 1544 metais buvo nupirkta 35 500 spalvų grindų plytelių. En el siglo XVI, las estancias del palacio estaban pavimentadas con baldosas de cerámica de diferentes colores, esmaltadas, de forma trapezoidal y cuadrada. Las longitudes de los lados cortos de las baldosas trapezoidales y las dimensiones de las baldosas cuadradas difieren ligeramente de las mostradas en la diapositiva anterior. Los suelos de este tipo de baldosas y las diversas variantes de sus motivos se utilizaron en las salas reconstruidas del Palacio de los Gobernantes del Gran Ducado de Lituania. En la diapositiva se puede ver la sala de audiencias renacentista en proceso de reconstrucción. Para pavimentar las estancias se necesitaron grandes cantidades de baldosas. Por ejemplo, en 1544 se compraron 35.000 baldosas de suelo de 5 colores para los palacios del castillo de Babel en Cracovia. Čia skaidrėje taip pat matote ir vieną importinę plytelę, tai matyt, kad grindims naudota nedideli kiekiai, kokie nors buvo perkami ir svetur, ne tik gaminami vietoje. Que en la diapositiva se puede ver también una baldosa importada que al final no solo se hacían in situ, sino que también en poca cantidad, pero habían importadas. Archeologinio tyrimo metu yra aptikta paskutinio rūmų gyvenimo etapo pirmo bei antro aukšto grindų iš keraminių plytelių pavyzdžių. Reprezentacinės rūmų patalpos archeologinių tyrimų duomenimis 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pirmoje pusėje buvo grindžiamos baltos, melsvos, geltonos bei žalios spalvos glazūra dengtomis kvadratinėmis plytelėmis. Didesnės beveik 1000 vienetų tokių grindų plytelių sąvartos rastos tyriant rūmų šiaurinį korpusą. Taip pat surasta ir olandiškų baltai mėlynų plytelių, kuriomis buvo puoštos patalpų sienos, tačiau jos išlikė labai fragmentiškai. Durante las excavaciones arqueológicas se han hallado muestras de baldosas cerámicas en los suelos de la primera y la segunda planta que datan de la última etapa de vida del palacio. Según los datos de las investigaciones arqueológicas, las estancias representativas del palacio a finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII estaban pavimentadas con baldosas cuadradas recubiertas de esmalte de colores blanco, azul, amarillo y verde. Se han encontrado grandes cantidades, casi 1000 unidades, de restos de estas baldosas de suelo durante la investigación del ala norte del palacio. También se han encontrado baldosas holandesas de color blanco y azul con las que se decoraban las paredes de las estancias, pero se conservan de forma muy fragmentaria. Kokliai viena gausiausių architektūrinės keramikos grupių. Patys ankstyviausi yra podiniai kokliai su aukštais kakleliais, jų aukštis visada didesnis už angos plotį. Koklio angos apskritos keturkampės, tačiau rečiau pasitaiko koklių su keturlapių dobila primenančiomis angiomis. Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje podininių ir
ir žemesnių dubeninių koklių dažnai randama gausesnėmis sąvartomis, neretai šalia aptinkamas ir krosnės padas, pagal kurį galima nustatyti krosnės formą bei dydį. Vyrauja nuomonė, kad vien iš tokių tipų koklių mūrytos krosnės dažniausiai stovėdavo pagalbinėse patalpose, pirtyse, dvariškių būstuose, nors ikonografijoje yra ir kitokių pavyzdžių. Los azulejos de estufas, kokli en lituano tenemos una palabra solo para azulejos de estufas, es uno de los grupos más abundantes de cerámica arquitectónica. Las más antiguas son los azulejos de barro con cuellos altos. Su altura siempre es mayor que la anchura de la abertura. Las aberturas de los azulejos son redondas o cuadradas. Con menos frecuencia se encuentran azulejos con aberturas que recuerdan a un trébol de 4 hojas. En el recinto del Palacio de los Grandes Duques de Lituania, en el Castillo Inferior de Vilna, se encuentran a menudo grandes cantidades de azulejos de alfarería y de ladrillos más bajos, de forma cóncava. No es raro hallar cerca de ellos la base de un horno, lo que permite determinar la forma y el tamaño del mismo. Predomina la opinión de que las estufas construidas únicamente con este tipo de azulejos se encontraban sobre todo en las dependencias, en las saunas o en las viviendas de los cortesanos, aunque en la iconografía hay también otros ejemplos. Iki Vilniaus žemutinės pilies rezidencijos tyrimų apie gotikos laikotarpio interjerus Lietuvoje buvo žinoma labai mažai. Didžiausia gotikinių plokštinių koklių kolekcija rasta Vilniaus žemutinės pilies rezidencijos teritorijoje buvusios ankstyvosios mūrinės pilies kieme bei gynybinių sienų išorėje. Čia be kitų gotikos epochai būdingų ornamentuotų grindų plytelių, profilinių plytų, podieninių koklių ir kitų radinių aptikta apie 650 plokštinių koklių puoštų mažiausiai 60 skirtingų siužetų fragmentų. Įvertinus koklių gausą ir įvairovę galima numanyti, kad ankstyvosios mūrinės pilies pastatuose 15 amžiaus viduryje galėjo stovėti mažiausiai 3 ar 4 tokių koklių krosnis, kurios buvo ne tik šildymo įrenginiai, bet ir vienas svarbiausių interjerų akcentų. Laikotarpis, kuriam priskiriama didžioji dauguma koklių, siejamas su Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio valdymu. Šios kolekcijos pagrindų, rekonstruojant atkuriamų valdovų rūmų gotikos laikotarpio interjerą, buvo atkurta hipotetinė 15 amžiaus vidurio krosnis. Jos projekto autorius, dr. Gintautas Raskevičius, šios krosnės atkūrimui atrinko 33 siužetų koklius, o jos atstatymui iš viso buvo panaudoti 239 kokliai. Dalis koklių yra herbiniai, dalis siužetiniai, kaip matote, čia taip pat ir bent 2 scenas su 3 karaliais, lankančiais gimusį kūdikėlį Jėzų. Hasta las investigaciones realizadas en la residencia del Castillo Inferior de Vilna se sabía muy poco sobre los interiores de la época gótica en Lituania. La mayor colección de azulejos planos góticos se encontró en el recinto de la residencia del Castillo Inferior de Vilna, en el patio de la antigua fortaleza de mampostería y en el exterior de las murallas defensivas. Aquí, además de otros azulejos ornamentados, ladrillos perfilados, azulejos de cerámica y otros hallazgos característicos de la época gótica, se han encontrado unos 650 fragmentos de azulejos planas decoradas con al menos 60 motivos diferentes. Teniendo en cuenta la abundancia y variedad de los azulejos, cabe suponer que en los edificios del antiguo castillo de mampostería a mediados del siglo XV pudieron existir al menos 3 o 4 estufas de este tipo, que no solo servían como dispositivos de calefacción, sino que también constituían uno de los elementos decorativos más importantes del interior. El periodo al que se atribuye la gran mayoría de los azulejos se asocia con el reinado de Kazimiero Jogailaitis, rey de Polonia y gran duque de Lituania. A partir de esta colección, al reconstruir el interior de la época gótica del Palacio de los Grandes Duques, se recreó una estufa hipotética de mediados del siglo XV. El autor del proyecto, el doctor Gintautas Raskevičius, seleccionó 33 azulejos con motivos para la recreación de esta chimenea y para su reconstrucción se utilizaron en total 239 azulejos. Aquí podéis ver algunos ejemplos, que algunos son con escudos, otros representan alguna escena y una de ellas son los Reyes Magos con el Niño Jesús. Viena didžiausių muziejuje yra renesansinių koklių kolekcija. 2008-2009 metais atlikus apie 10 000 šio laikotarpio koklių analizę buvo atkurtos 3 16 amžiaus antro ketvirčio krosnės ir 3 16 amžiaus trečio ketvirčio 16 amžiaus vidurio krosnės.
16 amžiaus antro ketvirčio krosnių rekonstrukciniai projektai parengti uždarų radinių kompleksų aptiktų didžiųjų kunigaikščių rūmų pietinio ir vakarinių korpusų rūsiuose pagrindų. Šių koklių krosnys naudotos iki 1610 metų gaisro. Kompleksuose buvę kokliai priklausė bent kelioms krosnėms, todėl rekonstrukcijos autoriai buvo nelengva atsirinkti radinius konkretiems projektams. Apatinėse krosnių dalyse pasirinktus koklius sujungė identiškas rėmelių profilis. Viena iš 16 amžiaus antro ketvirčio krosnių rūmų renesansinėme raštinės kambaryje, jos rekonstrukcijai panaudoti kokliai dekoruoti augaliniais motyvais, bibliniais siužetais ir šventųjų atvaizdais. Antroji atkurta krosnis dekoruota taip pat augaliniais motyvais, biblinių siužetų, kūdikėlių Jėzų angelės žiedo, mitologinių būtybių atvaizdais ir pastatyta kanceliarijos kambaryje. Trečioji stovi priešstalyje. Ir taip pat jai pasirinkti kito siužeto loviniai kokliai, o kvadratiniai, kaip jau minėjau, kvadratinius koklius apjungė bendri rėmeliai. Una de las mayores atracciones del museo es la colección de azulejos renacentistas. Entre 2008 y 2009, tras analizar unos 10.000 azulejos de este periodo, se reconstruyeron 3 chimeneas de la segunda cuarta parte del siglo XVI y 3 de la tercera cuarta parte del siglo XVI hasta mediados de dicho siglo. Los proyectos de reconstrucción de las 3 chimeneas del segundo cuarto del siglo XVI se elaboraron a partir de los conjuntos de hallazgos cerrados descubiertos en los sótanos de los cuerpos sur y oeste del Palacio de los Grandes Duques. Las estufas de estas baldosas se utilizaron hasta el incendio de 1610. Los azulejos que se encontraban en los conjuntos pertenecían al menos a varias estufas, por lo que al autor de la reconstrucción no le resultó fácil seleccionar los hallazgos para proyectos concretos. En las partes inferiores de las estufas, los azulejos seleccionados se unieron mediante un perfil de marcos idénticos. La primera es de finales del siglo XVI, en la sala renacentista del escritorio del Palacio de los Grandes Duques de Lituania. Reconstruidos, se utilizaron para la reconstrucción de la chimenea azulejos decorados con motivos vegetales, escenas bíblicas e imágenes de santos, así como un motivo alegórico. La segunda se encuentra en la sala de la Cancillería del Palacio de los Gobernantes del Gran Ducado de Lituania. Y es reconstruido también. Se pueden ver azulejos decorados con motivos vegetales y escenas bíblicas y algunas imágenes de seres mitológicos. La tercera imagen se encuentra en el vestíbulo del Palacio de los Soberanos del Gran Ducado de Lituania. Se pueden observar azulejos decorados con motivos vegetales, escenas bíblicas y el escudo del Gran Duque de Lituania, Segismundo el Viejo. Dauguma kokliuose vaizduojamų siužetų yra Izraelio Van Mekinemo, Hanso Sebaldo Bechemo, Alberto Dürerio ir Martino Schonhauerio graviūrose. La mayoría de las escenas representadas en las baldosas son obras de Israel Van Mekenem, Hans Sebald Beckham, Alberto Durero y Martin Schongauer. 16 amžiaus vidurio krosnys siejamos jau su Žygimanto Augusto vykdytomis rūmų statybomis bei rekonstrukcijomis. Viena iš šio laikotarpio krosnių savyje talpina ypač daug alegorinių prasmių, nuo didžiosios ištvirkėlės Babelės iki atvirkščio pasaulio Mundus Inversus vaizdinių. Šios krosnės kompleksui priklauso ir karnizinis kampinis koklis su Sforcų giminės herbu. Baigus rūmų atkūrimo darbus rytų korpuso šiaurinėje dalyje spėjamų Bonos Sforcos apartamentų vietoje pagal daktaro Gintauto Rackevičiaus rekonstrukcinį projektą buvo pastatyta 16 amžiaus vidurio krosnis, kurią rekonstruojant ir panaudotas šių alegorinių siužetų koklių komplektas. Las chimeneas de mediados del siglo XVI se asocian ya con las obras de construcción y reconstrucción del palacio llevadas a cabo por Segismundo Augusto. Una de las chimeneas de este periodo encierra en sí misma un gran número de significados alegóricos, desde la gran libertina Babel hasta las imágenes del mundo al revés, el mundus inversus. A este conjunto de chimeneas pertenece también una angular con cornisa que lleva el escudo de las armas de la familia Sforza.
Una vez finalizadas las obras de restauración del palacio en la parte norte del ala este, en la sala del tercer piso, donde se supone que se encontraban los aposentos de Bona Sforza, se construyó, según el proyecto del doctor Gintautas Rackevičius, una estufa de mediados del siglo XVI, en cuya reconstrucción se utilizó este conjunto de azulejos con motivos alegóricos. Se cree que se trata de una de las 3 estufas construidas en 1545 por el alfarero Pietro Italo. Karnizinių koklių serija su kiškiais vaizduojanti pasaulį atvirkščiai sukurta pagal Izraelio Van Mekenimo ir Virgilijaus Solio graviūras. Pusiau cilindrinių koklių serija pagal Hanso Sebaldo Bechemo 7 planetų seriją ir Heinricho Aldelwegerio alegorijų seriją vaizduojančią dorybės ir ydas. Ši krosnis dėrėjo prie viso patalpos interjero. 1546 metais dvaro iždo sąskaitų knygose minima paveikslų serija su 8 dorybų atvaizdais, greičiausiai būsimų gobelenų eskizais. La serie de azulejos de cornisa con conejos que representa el mundo al revés, creada a partir de los grabados de Israel van Beckenmem y Virgilio Solio, una serie de azulejos semicilíndricos basada en la serie Los 7 planetas de Hans Thebaldo Beham y en la serie de alegorías de Heinrich Aldegrever, que representa las virtudes y los vicios. Esta estufa armonizaba con todo el interior de la estancia. En los libros de cuentas del tesoro de la finca de 1546 se menciona una serie de pinturas con representaciones de las 8 virtudes. Probablemente se trataba de bocetos de futuros tapices. Dar viena 16 amžiaus vidurio krosnis rekonstruota ir pastatyta pietinio korpuso 2 aukšto audiencijų menėje, ne kartą rodytoje kitų pranešimų skaidrėse. Krosnėje panaudoti rūmų šiaurinio korpuso ir jo prieigų archeologinių tyrimų metu rasti kokliai, dekoruoti augaliniais ir geometriniais ornamentais, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo herbais. Šios krosnės koklių kompleksui priskiriamas ir koklis su Kupidonu delfinų arkos fone. Šiam kokliui analogiškas siužetas yra vaizduojamas Nicoleto de Modenos raižinyje. Se ha reconstruido otra chimenea de mediados del siglo XVI y se ha instalado en la sala de audiencias, ya mostrada en otras presentaciones, del segundo piso del ala sur. En la estufa se han utilizado azulejos hallados durante las excavaciones arqueológicas del cuerpo norte del Palacio de los Grandes Duques de la ciudad baja de Vilna y sus alrededores, decoradas con motivos vegetales y geométricos, así como con los escudos de armas del Gran Ducado de Lituania y del Gran Duque Segismundo el Viejo. A este conjunto de azulejos de la chimenea se le atribuye también un azulejo con Cupido sobre un fondo de arcos con delfines. Un motivo análogo al de este azulejo aparece representado en un grabado de Nicolo da Modena. 16 amžiaus 3 ketvirčio krosnis atkurta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų 3 manieristinėje antikameroje, puošta grotesko ornamentais. Ja vainikuoja kokliai su medalionais su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto inicialais SA. Krosnį atkurti daugiausia remtasi 1980 metų tyrimų metu rūmų pietinio ir rytinio korpuso sandūroje buvusiame Rūsyje rastų kompaktiškų koklių kompleksu. Nemažai kokliuose vaizduojamų augalų, vazose, tritonų, satyrų ir kaukėtų galvų yra Heinricho Aldelgreverio bei Hanso Sebaldo Bechamo graviūrose, tačiau pirmasis šios ornamentų prototipus 1500–1510 metais publikavo jau minėtas italų dailininkas Nicoletas de Modena. La estufa del tercer cuarto del siglo XVI se ha reconstruido en la tercera antecámara manierista del Palacio de los Grandes Duques de Lituania. La chimenea está decorada con motivos grotescos. La coronan unos azulejos con medallones que llevan las iniciales SA, Segismundus Augustus, del Gran Duque de Lituania, Segismundo Augusto. La reconstrucción de la chimenea se basó principalmente en un conjunto compacto de azulejos hallado en 1988 durante unas investigaciones en el sótano situado en la unión de los cuerpos sur y de este palacio. Muchas de las plantas en jarrones, tritones, sátiros y cabezas enmascaradas representan en los azulejos, aparecen en los grabados de Heinrich Aldegrever y Hans Sebald Beham. Sin embargo, el primero en publicar estos prototipos de ornamentos entre 1500 y 1510 fue el ya mencionado artista italiano Nicoleto da Modena.
XVI amžiaus pabaiga, XVII amžiaus pradžia datuojami kokliai yra nemažiau gausus bei įvairūs. Dauguma jų puošti augalinių ornamentų, kartais vadinamų kiliminių, dėl to, kad neturėjo rėmelio ir jų piešinys tęsiasi gretimuose kokliuose. Tokie patys raštai buvo naudojami ir sienų apmušalams, veršiukų odos sienų tapetams, ypač populiariems XVII amžiuje. Karniziniai ir friziniai kokliai dekoruoti dvikovos bei medžioklės scenomis. Kaip galėjo atrodyti Žygimanto Vazos laikotarpio krosnys Vilniaus Žemutinės pilies kunigaikščių rūmuose, bene geriausiai iliustruoja dvi autentiškos krosnys išlikusios Gripsholmo pilyje, kurioje ir gimė būsimasis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Vienoje šių krosnių anstate ir apatinėje kūrenamoje dalyje sienelės sukomponuotos iš plokštinių koklių be atkaršių, puoštų gvazdikų ornamentų ir dengtų baltos bei mėlynos spalvos glazūra, o krosnės kampuose to paties ornamento kampiniai nišiniai kokliai puošti geometriniu ornamentu. Skaidrėje matote ir keramiko Dainiaus Strazdo pagamintą nedidelį krosnės modelį, kuriame panaudota didelė dalis, skaidrėje matome žaliai glazūruotų koklių. Los azulejos que datan de finales del siglo XVI y principios del XVII, hallados en el recinto de los palacios de los grandes duques de la ciudad baja de Vilna, son igualmente abundantes y variados. La mayoría de ellos están decorados con motivos vegetales, a veces denominados tapices, debido a que estos azulejos carecen de marco y su dibujo se prolongaba en los azulejos contiguos. Los mismos motivos se utilizaban en los revestimientos de las paredes, papel pintado de piel de ternero, especialmente populares en el siglo XVII. Las baldosas de la cornisa y del friso están decoradas con escenas de duelos y de caza. Lo que podrían haber sido las estufas de la época de Segismundo Vasa en los palacios de los duques de la ciudad baja de Vilna lo ilustran mejor dos estufas auténticas que se conservan en el castillo de Grishol, donde nació el futuro rey de Polonia y gran duque de Lituania. En una de estas estufas, en la parte superior y en la parte inferior de la cámara de combustión, las paredes están compuestas por azulejos planos sin rebordes, decorados con un motivo de clavos y recubierto de esmalte blanco y azul. En las esquinas de la estufa hay azulejos planos angulares, con el mismo motivo, con nichos decorados con un motivo geométrico. En la diapositiva se puede ver también una pequeña maqueta de la estufa realizada por el ceramista Dainius Strazdas, en la que se ha utilizado gran parte de los azulejos esmaltados en verde que se ven en la diapositiva. Viena įdomesnių Vilniaus Žemutinės pilies didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje rastų šio laikotarpio koklių su rėmeliu serijų puošta 5 žmogaus pojūčius iliustruojančiomis alegorijomis. Alegorijas atpažinti padeda lotynų kalba užrašyti jų pavadinimai ir personažų laikomi atributai bei gyvūnai. Pavyzdžiui, klausos alegorija Auditus pavaizduota su muzikos instrumentais, skonio alegorija Gustus sodo aplinkoje su vaisių pintinė, uoslės odoratos su šunimis ir gėlių vaza, lytėjimo taktus su paukščiu ant rankos, regos vizų su veidrodžiu ir sakalu ar ereliu prie kojų. Renesanso ir baroko epochose pojūčio alegorijas išpopuliarino Nyderlandų menininkai. Jų darbuose neretai fone vaizduotos ir Kristaus gyvenimo scenos. Pavyzdžiui, virš klausos alegorijos vaizduotas apreiškimas, virš lytėjimo Kristaus guldymas į karstą. Una de las series más interesantes de azulejos con marco de este periodo, hallados en el recinto del Palacio de los Grandes Duques de la ciudad baja de Vilna, está decorada con alegorías que ilustran los sentidos humanos, dispuestas bajo un arco sostenido por figuras de atlantes. Los nombres escritos en latín, así como los atributos y los animales que sostienen los personajes, ayudan a identificar las alegorías. Por ejemplo, la alegoría del oído, auditus, se representa con instrumentos musicales, la del gusto, gustus, en un entorno de jardín con una cesta de frutas, la del olfato, odoratus, con perros y un jarrón de flores, la del tacto, tactus, con un pájaro en la mano, y la de la vista, visus, con un espejo y un halcón o un águila a sus pies. En las épocas del Renacimiento y el Barroco, las alegorías de los sentidos se popularizaron gracias a los artistas neerlandeses. En sus obras, a menudo se representaban en el fondo escenas de la vida de Cristo. Por ejemplo, sobre la alegoría del oído se representaba la Anunciación y sobre la del tacto, el entierro de Cristo. Vieni puošnesnių šio laikotarpio koklių puošti valdovo bei valstybės ar svarbiausių pareigūnų heraldiniais ženklais. 1610 metais rūmus smarkiai nusiaubė gaisras. Atnaujinant interjerius, rūmų patalpas papuošė ir šių koklių krosnis.
Viename iš koklių matote barokinėme ovaliame kartuše vaizduojama Vazų dinastijos herba javų pėda. Koklio kairiajame viršutinėme kampe įspausta uždara karališkoji karūna, dešiniajame didžiojo kunigaikščio kepurė. Herbinį kartušą apačioje puslankiu juosia aukso Vilnos ordino grandinė. Žygimantas Vaza aukso Vilnos ordino riteriu tapo 1600 metais, jam ir jo sūnui Vladislavui Vazai 1615 metais šį apdovanojimą suteikė Ispanijos karalius Filipas III. Sin duda, una de las baldosas más ornamentadas de este periodo estaban decoradas con los emblemas heráldicos del soberano, del Estado o de los funcionarios más importantes. En 1610, un incendio devastó gravemente el palacio. Se cree que, al renovar los interiores, se decoraron también estas baldosas de estufa. En uno de los azulejos, en un cartucho ovalado de estilo barroco, se representa el escudo de la dinastía Vasa, las espigas de trigo. En la esquina superior izquierda de la baldilla está grabada una corona real cerrada y en la derecha el gorro del gran duque. La cartelera heráldica está rodeada en la parte inferior por un semicírculo de la cadena de la Orden de la Lana de Oro. Segismundo Vasa fue nombrado caballero de esta orden en 1600. El rey de España, Felipe III, le concedió esta distinción a él y a su hijo Vladislau Vasa. Na ir galiausiai pereikime prie buitinės keramikos. Valdovų rūmų vietoje buvusios senosios gyvenvietės kultūrinėje sluoksnėje rasta grublėtos keramikos puodų šukių. Indai būdavo formuojami sienelės lipdant ratu iš molio juostų, vėliau jos būdavo apdrėbiamos skystų moliu. Molis liesintas grūstų akmenų priemaišomis. Nelygios ir grublėtos puodų sienelės padidina išorinio paviršiaus plotą, todėl puodai įgauna papildomų fizinių ypatybių. Tampa tvirtesni, atsparesni temperatūros pokyčiams, nelaidūs drėgmei. Tokia keramika būdavo išdegama atviroje ugnyje, todėl puodų sienelių spalva nevienoda. Rasti puodai įvairaus dydžio, dažniausiai lygiomis, neprofiliuotomis, tarsi kibirėlio formos sienelėmis. Kartu su indų fragmentais gyvenvietės sluoksnyje rasti verpstukai, bene dažniausiai pasitaikantis šio laikotarpio darbo įrankis. Jų forma įvairi, rasta cilindro, dvigubo nupjauto kūgio, rutulio, suploto rutulio formos verpstukų. Neretai jie būdavo puošiami įvairiais ornamentais. Vienas rytesnių radinių yra molinė liejimo formelė, kas joje lieta, kol kas negalime pasakyti. Y por último, pasamos a la cerámica doméstica. En el estrato cultural del antiguo asentamiento situado en lugar donde se encuentra el Palacio de los Grandes Duques, se han encontrado fragmentos de vasijas de cerámica rugosa. Las vasijas se moldeaban formando las paredes en un torno a partir de tiras de arcilla, que posteriormente se alisaban con arcilla líquida. La arcilla se aligeraba con mezclas de piedras trituradas. Las paredes irregulares y rugosas de las vasijas aumentan la superficie exterior, por lo que éstas adquieren propiedades físicas adicionales. Se vuelven más resistentes, más tolerantes a los cambios de temperatura e impermeables a la humedad. Esta cerámica se cocía al aire libre, por lo que el color de las paredes de las vasijas es desigual. Las vasijas encontradas son de diversos tamaños, en su mayoría con paredes lisas sin perfiles como en forma de cubo. Junto con los fragmentos de vasijas, en el estrato del yacimiento se han encontrado husos, probablemente la herramienta de trabajo más común de este periodo. Su forma es variada, se han encontrado husos cilíndricos, en forma de cono doble recortado, esféricos y esféricos aplanados. A menudo están decorados con bordes en relieve, rebordes, surcos, rayas grabadas, hoyuelos, grupos de estos elementos o diversas combinaciones. Uno de los hallazgos más raros es un molde de arcilla para fundición. Hoy en día aún no se sabe para cuál era el uso. Skaidrėje matote tradicinę lipdytą iš molio masės juostų bei apžiestą neglazūruotą 13 amžiaus pabaigos 15 amžiaus keramiką. Kai kurių indų angokraščiai dekoruoti kuklių bangelės elementų, dalis rastų šukių apdirbta raugo technika. Raugui užmaišyti dažniausiai naudodavo ruginius kvietinius miltus, taip pat kopūstus, burokėlius ar žirnius. Tokia technika apdirbti indai nelaidūs vandeniui. Dalis indų dugnų yra su ženklais. Be indų šio laikotarpio radinių tarpe taip pat yra ir metalų lydimui skirtų tiglių. En la diapositiva se puede ver cerámica tradicional de este periodo, moldeada a partir de tiras de pasta de arcilla y sin esmaltar.
Los bordes de algunos recipientes están decorados con un discreto motivo ondulado y muchos de los fragmentos encontrados han sido elaborados mediante la técnica del fermento. Para preparar el leudado se solía utilizar harina de centeno y de trigo, así como coles, remolachas o guisantes. Los recipientes tratados con esta técnica son impermeables. Se cree que la cerámica del leudado podía cocerse también en un horno de pan. Parte de los fondos de los recipientes presentan marcas. 14-15 amžiaus sluoksniuose be tradicinės keramikos rasta ir juodosios keramikos, lauko krosnėje redukcinėje atmosferoje degtos pavyzdžių. Šios keramikos indai daugiausiai įvairūs ąsočiai, tačiau pasitaiko ir gertuvių bei lėkščių. Dalis jų puošti gludinant, gaminti tiek vietoje, tiek atvežtiniai. Importiniai indai kokybiškesni, geriau išdegti. Viena iš importinių indų šukių yra priskirtina Pafrato tipo indams gamintams Reino regione, šalia dešiniojo Reino kranto esančiame Pafrato kaimelėje netoli Kelno. Šie indai buvo degami redukcinėje aplinkoje 900–1200 laipsnių temperatūroje. Tad jų paviršius juodintas, o molio masė išlikusi balta arba šviesiai pilka. En los estratos de los siglos XIV y XV, además de la cerámica tradicional, se han encontrado ejemplares de cerámica negra, cocida en hornos al aire libre en atmósfera reductora. Las piezas de esta cerámica son, en su mayoría, jarras de diversos tipos, aunque también hay jarras para beber y platos. Algunos de ellos están decorados con esmaltado y se fabricaban tanto in situ como eran importados. Los recipientes importados son de mejor calidad y están mejor cocidos. Uno de los fragmentos de cerámica importada se atribuye a los recipientes de tipo Pafrato, fabricados en la región del Rin, en la aldea de Pafrato, situada en la orilla derecha del Rin cerca de Colonia. Estas vasijas se cocían en un ambiente reductor a una temperatura de entre 900 y 1200 grados, por lo que su superficie está ennegrecida, mientras que la masa de arcilla se ha conservado blanca o gris claro. Neabejotinai importinių indų grupiai priskiriami balto molio žalia glazūra dengti indai, dažniausiai išlikę fragmentiškai. Uždaras statinaitės formos indas su piltuvėliu ir greta jo skaidriai esantis ąsotėlio arba amforos fragmentas vidinėje pusėje neturi nuosėdų, galbūt juose transportuotas aliejus ar kitas panašus produktas. Keletas šukių priskiriamos vadinamai Pinsdorfo tipo keramikai, kuri gaminta Reino regione, tiek dabartinės Vokietijos teritorijoje, tiek Nyderlanduose. Šio tipo indai yra žiesti, kietos molio masės, molio spalva priklausomai nuo degimo temperatūros varijuoja nuo beveik baltos iki blyškiai gelsvos. Dirbiniai dekoruoti raudonai rudu ar ryškiu rudu molio angobų. Sin duda, los recipientes de arcilla blanca recubiertos de esmalte verde pertenecen al grupo de los importados. Por lo general, se conservan solo fragmentos. El recipiente cerrado en forma de jarra con pico vertedor y, junto a él, el fragmento de una jarrita o ánfora que se encuentra en la diapositiva no presentan sedimentos en su interior. Es posible que en ellos se transportara aceite u otro producto similar. Varios fragmentos se atribuyen a la denominada cerámica de tipo Pinsdorf, fabricada en la región del Rin, tanto en el territorio de la actual Alemania como en los Países Bajos. Las vasijas de este tipo son de una pasta dura, de arcilla, y su color, dependiendo de la temperatura de cocción, varía desde casi blanco hasta un amarillo pálido. Las piezas están decoradas con engobe de arcilla de color marrón rojizo o marrón intenso. Vadinamoji kaši keramika išsiskiria aukšto molio masės kokybė, labai švaria, balta ir kitomis ryškiamis glazūros spalvomis. Kaši keramikos radiniai geriausiai atspindi mongolų totorių kultūrą Aukso ordos teritorijoje 14–15 amžiuje. Šie indai gali būti siejami su Aukso ordos atstovų vizitais Vilniaus žemutinėje pilyje. Tai patvirtintų ir rytietiškų monetų, juvelyrikos bei ginkluotės radiniai. La dominada cerámica Kashi destaca por la alta calidad de su pasta de arcilla, su blanco muy puro y otros colores vivos de su esmalte. Los hallazgos de cerámica Kashi son los que mejor reflejan la cultura mongola tártara en el territorio de la Horda de Oro durante los siglos XIV y XV. Estas piezas de vajilla pueden relacionarse con las visitas de representantes de la Horda de Oro al castillo inferior de Vilna. Esto se vería confirmado por los hallazgos de monedas orientales, joyería y armamento en este territorio.
Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje aptikta bent 3 indų sietinų su 14-15 amžiaus Ispanijos gamybos centrais fragmentų. Šioje skaidrėje esančių indų dengtų blizge, metalinių blizgesių pasižyminčio glazūrą liustrų fragmentus geriau apibūdintumėte jūs patys. Visi jie greičiausiai priklauso nedidelėms dubenėlių ar pialo pavydalo indams. Viena iš išlikusių indų šukių puošta stilizuotų gyvybės medžio motyvų ir greičiausiai priskiriama ankstyvoji Malagos Manisės gamybos centro laikotarpiui. Jei klystų, žinoma, jūs pataisysite. Kiti 2 fragmentai priskirtini Valencijos gamybos centrui. En el recinto del Palacio de los Grandes Duques de Lituania, situado en el castillo inferior de Vilna, se han hallado fragmentos de al menos 3 vasijas que se relacionan con los centros de producción españoles de los siglos XIV y XV. Ustedes mismos podrían describir mejor los fragmentos de las vasijas que aparecen en esta diapositiva, recubiertas de un esmalte brillante que se caracteriza por un brillo metálico. Es muy probable que todas ellas formaran parte de pequeños objetos con forma de cuenco o cuenco hondo. Uno de los fragmentos de vasija conservados está decorado con un motivo estilizado del árbol de la vida y muy probablemente se pueden atribuir al periodo del centro de producción de la Málaga primitiva. Si me equivoco, por supuesto, me corregirán ustedes, mientras que los otros 2 fragmentos se atribuyen al centro de producción de Valencia. Na ir vėlesnio laikotarpio indai taip pat yra gana gausus ir įvairūs. Muziejaus kolekcijoje turime nemažai įvairaus dydžio ąsočių, kai kurie jų yra ir didesnių servizų su lėkštėmis bei podeliais dalys. Vienas iš ąsotėlių priskiriamas skylėtų indų mįslių kategorijai. Tokie indai buvo naudojami su gėrimai susijusiuose žaidimuose ir buvo populiarūs vakarų Europoje 16-19 amžiuje. Šių indų triukas paremtas fizikos dėsniais ir paslėptas kaklelio briaunos bei rankenos kanaluose. Pro kaklelio briaunoje esančią skylutę lyg per šiaudelį buvo galima traukti ąsočio dugne esantį skystį nepalenkiant indo. Tačiau tai nepavyktų, jeigu nebūtų užspaudžiama paslėpta skylutė rankenoje. Tik taip galėdavo susidaryti vakuumas ir skystis per rankeną patekdavo į ąsočio briauną. Tokiems indams padaryti reikėjo daug išmonės. Jų gamyba aprašyta Cipriano Pikolapso 16 amžiaus vidurio rankraštyje 3 knygos apie podžiaus meną. La colección del museo cuenta con numerosas jarras de distintos tamaños. Algunas de ellas forman parte de vajillas más grandes con platos y tazas. Una de las jarras pertenece a la categoría de los recipientes perforados, también conocidos como recipientes de acertijos. Estos recipientes se utilizaban en juegos relacionados con bebidas y fueron populares en Europa occidental entre los siglos XVI y XIX. El truco de estos recipientes se basa en las leyes de la física y está oculto en los canales del borde del cuello del asa. Como se puede ver en el fragmento del recipiente hallado, el borde del cuello es redondeado, con un pequeño orificio que comunica con un canal formado en el borde. Este canal del borde está conectado con el asa hueca. Al utilizarla a través del orificio del borde, como si fuera una pajita, se podía succionar el líquido del fondo de la jarra sin inclinar el recipiente. Sin embargo, esto no habría sido posible si no se hubiera taponado el orificio oculto en el asa. Solo así se podía crear el vacío y el líquido llegaba al borde de la jarra a través del asa. Para fabricar estos recipientes se necesitaba mucha ingeniosidad. Su fabricación se describe en el manuscrito de Cipriano Picolpaso de mediados del siglo XVI, titulado 3 libros sobre el arte de la alfarería. 16 amžiaus lėkščių ir ąsočių puošyboje įsitvirtino paglazūrinis piešinys. Stilizuoti augalai būdavo ant gobų piešiami tiek lėkščių dugniuose, tiek atkraštėse. Dažniausiai derinta natūrali molio spalva, tamsus fonas, baltas piešinys ir kelių spalvų glazūra, bespalvė ir žalia. Viena iš valdovų rūmų griuvėsiuose rastų rausvo molio lėkščių skiriasi nuo kitų iš daugelio savo radinių grupės. Ji dekoruota Šiaurės Italijoje populiariu skutinėjimo metodu, tai kai ant gobio yra išskutinėjimas ornamentas. Išskustoje vietoje išryškėja tamsesnė molio spalva, kontrastuojantis su šviesiu ir spalvotu ant gobų padengtų indų paviršiumi. En la decoración de platos y jarras del siglo XVI se impuso el dibujo bajo vidriado. Los motivos vegetales estilizados se pintaban con engobe, tanto en el fondo de los platos como en sus bordes. Por lo general, se combinaban el color natural de la arcilla, un fondo oscuro, un dibujo blanco y esmaltes de varios colores, incoloro y verde.
Uno de los platos de arcilla rojiza encontrados en las ruinas del Palacio de los Grandes Duques se diferencia de la mayoría de los hallazgos de su grupo. Está decorada con el método de raspado, popular en el norte de Italia, en el que se raspa un motivo en el engobe. En la zona raspada se revela un color de arcilla más oscuro que contrasta con la superficie del recipiente recubierta de engobe claro o de color. Trikojai, puodai ir keptuvės būdavo naudojami maistui kepti ir troškinti, ištiestos formos taukinės, naudotos kepant riebius mėsos kepsnius ant įvešmo išskiriantiems taukams surinkti. Aprūkęs ir apanglėjęs keptuvių dugnas rodo, kad jos dažnai naudotos. Keptuvių vidus paprastai glazūruotas, tačiau surastas ir vienos neglazūruotos keptuvės fragmentas, kepimo paviršiuje dekoruotas reliefiniu ornamentu. 1518 metais Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam vedus Bario kunigaikštytę Boną Sforcą pasikeitė Lietuvos dvaro kultūra, taip pat to meto virtuvė. Atsirado ne tik įvairesnių maisto produktų ir patiekalų, bet ir jų gamybai skirtų virtuvės rakandų. Archeologinių radinių tarpe yra keletas kulinarinių formų, vienoje jų liūto figūra. Šaltiniuose minima, kad Žygimantas Senasis mėgo įmantriai puoštus pyragus, saldumynus, tortus. Eksperimento būdu panašių formų pagalba pavyko pagaminti meduolinius sausainius ar net paslėgti obuolių sūrį, bet iš tiesų tai dar nesame tikri, kas buvo gaminame šių formų pagalba. Las ollas y sartenes de 3 patas se utilizaban para freír y guisar alimentos, mientras que las sartenes de forma cónica se empleaban para freír trozos de carne grasos en un asador, con el fin de recoger la grasa que se derretía. El fondo de las sartenes, ennegrecido y carbonizado, indica que se utilizaban con frecuencia. El interior de las sartenes de barro estaba recubierto de un esmalte de colores verde y marrón. Al cocinar, el barro no se absorbía y no dejaba pasar la grasa ni los líquidos. En el interior del asa de la sartén se insertaba un mango de madera para que fuera más fácil colocar o retirar el recipiente de las brasas calientes. También se han encontrado fragmentos de diversos moldes culinarios. Uno de ellos tiene forma de león. En 1518, cuando el rey de Polonia y gran duque de Lituania, Sigismundo el Viejo, se casó con la duquesa de Bari, Bona Sforza, cambió la cultura de la corte lituana, así como la cocina y el servicio de mesa de la época. No solo aparecieron alimentos y platos más variados, sino también utensilios de cocina y cubiertos destinados a su elaboración. La presentación más elaborada de la mesa y la decoración de los platos se hicieron cada vez más populares. Las fuentes mencionan que Sigismundo el Viejo era aficionado a los pasteles, dulces y tartas con decoraciones elaboradas. Mediante la experimentación con moldes similares se logró elaborar galletas de miel o prensar queso de manzana. No obstante, hoy en día no sabemos con exactitud para qué se gastaban estos utensilios. Nemažą tradicinių šių laikotarpių indų dalį sudaro įvairaus dydžio puodeliai, taurelės, bokalai bei kelioninės gertuvės, kurio forma nekinta bėgant šimtmečiams. Gertuvių talpa nuo 375 ml iki 1400 ml. Una parte considerable de la vajilla está compuesta por tazas, vasos y jarras de distintos tamaños. En el material arqueológico se pueden encontrar numerosos objetos cuyo aspecto a lo largo de los siglos apenas ha cambiado. Uno de estos objetos es la jarra. Su capacidad oscila entre los 375 mililitros y los 1400. Tradiciniai 16-17 amžiaus keramikai priskiriami į rausvo molio neglazūruoti bei žalia glazūra dengti puodai su 1, 2, 3 ar net 3 ąselėmis, dažniausiai puošti tinkleliu, kaip ir balto molio importiniai dirbiniai. Juose paprastai gamintas maistas ant ugnies, jų išorinis paviršius neretai aprūkęs, stalo serviravimui indams priskiriamos įvairiaus dydžio bei gylio lėkštės ir dubenys. La cerámica tradicional de los siglos XVI y XVII consiste en vasijas de arcilla rojiza sin esmaltar y con esmalte verde con 1, 2 o 3 asas, decoradas con un motivo en forma de rejilla, al igual que los objetos importados de arcilla blanca, destinadas principalmente a la preparación de alimentos al fuego, cuya superficie exterior suele estar carbonizada, así como platos hondos y cuencos de tamaño considerable. Gana dažni radiniai rūmų latrinuose yra išlikę beveik sveiki, įvairaus dydžio paprasti neornamentuoti indeliai, galimai skirti vaistininkų tepalams ar vaistams laikyti. Taip pat įvairūs su kasdieninė higiena susiję gaminiai, prausimosi dubenys ar naktipuodžiai.
Entre los hallazgos bastante frecuentes en las letrinas se encuentran recipientes sencillos y sin adornos, de diversos tamaños, que se han conservado casi intactos y que, según se cree, podrían haber sido utilizados para guardar ungüentos o medicamentos de los boticarios, así como diversos objetos relacionados con la higiene diaria, como cuencos para lavarse y orinales. Pakankamai gausu šiame laikotarpyje ir balto molio masės indų kiekis. Centrai, iš kurių į Lietuvą importuoti balto molio indai, buvo bent keli. Jų gamybos vietos koncentravosi ten, kur buvo pakankamai balto molio telkinių. Vokietijoje, šiaurės vakarų ir centrinėje dalyje, Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Lenkijos pietinėje dalyje. Vokietijoje gaminti indai išsiskiria planomis sienelėmis bei kuklesnė puošybė, dažniausiai yra tik su rausvo angobo juostele aplink kaklelį. Balto molio indų gabenimas į Vilnių yra fiksuotas ir 16 pabaigos 17 amžiaus pradžios muitinių knygose. 1583 metais Brastos muitinės knygoje užfiksuota, kad į Vilnių iš Ilžos, dabartinės Mazovijos vaivadijoje Radomo apskritis, vežta baltųjų glazūruotų puodų. Nuo tų metų vasario iki gegužės šioje muitinės knygoje fiksuoti 22 tokie puodų vežimui. En este periodo también era bastante abundante la cantidad de vasijas de arcilla blanca. Había al menos varios centros desde los que se importaban a Lituania vasijas de arcilla blanca. Sus lugares de producción se concentraban donde se encontraban yacimientos de este tipo de arcilla, en Alemania, en el noroeste y en la parte central, en los Países Bajos, en Bélgica, en Francia, en Gran Bretaña y en el sur de Polonia. La vajilla fabricada en Alemania se distingue por sus paredes finas y sus decoraciones más sobria, que suele consistir únicamente en una franja de engobe rojizo alrededor del cuello. El transporte de vajilla de arcilla blanca a Vilna queda registrado en los libros de aduanas de finales del siglo XVI y principios del XVII. En el libro de aduanas de Brastos de 1583 se registra que se transportaron a Vilna desde Ilza, actualmente Vaivodato de Mazovia, distrito de Radom, vasijas blancas y esmaltadas. Desde febrero hasta mayo de este año, en este registro aduanero se registraron 22 transportes de este tipo de vasijas. Importinės keramikos tarpe išsiskiria Italijos bei Portugalijos puodžių gaminiai. Portugalų puodžiai, kopijuodami kinišką keramiką, sukūrė savitą stilių voro kojas. Šio dizaino keramika buvo pagaminta 1635-1660 metais. Pagal jį nustatyta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų aplinkoje rastos lėkštės pagaminimo data. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų aplinkoje rasta lėkštė kol kas yra šiauriausiai nukeliavęs Portugalijos puodžių gaminys. Iš visų majolikos dirbinių išsiskiria ir grakštus barokinių formų dubenėlis, priskirtinas kompendiario stiliui. Tai nauja keramikos dekoravimo banga 16 amžiaus antroje pusėje kilusi Italijos Faensos mieste. Vienas iš surastų albarelų ornamentuotas polichrominių, augalinių ir geometrinių motyvų piešinių, o išorinėje jo dugno pusėje yra pilkšvai melsvos spalvos angobų užrašyto ir stipriai išblukusio bei sunkiai perskaitamo įrašo Seculus pėdsakų. Entre la cerámica importada destacan los productos de los alfareros italianos y portugueses. Los alfareros portugueses, al imitar la cerámica china, crearon un estilo propio, los arañoes, patas de araña. La cerámica con este diseño se fabricó entre los años 1635 y 1660. Gracias a él se ha podido determinar la fecha de fabricación de un plato hallado en el entorno de la corte de los grandes duques de Lituania. El plato hallado en este entorno es el producto de alfarería portuguesa que ha llegado más al norte. Entre todas las piezas de mayólica destaca también un elegante cuenco de formas barrocas, atribuible al estilo compendiario. Se trata de una nueva corriente en la decoración cerámica surgida en la ciudad italiana de Faenza, en la segunda mitad del siglo XVI. Uno de los albareles encontrados está decorado con un dibujo policromado de motivos vegetales y geométricos, y en la parte exterior de su fondo se aprecian restos de una inscripción Seculus, escrita con engobe de color gris azulado, muy descolorida y muy difícil de leer hoy en día. Importinių gaminių tarpe išsiskiria ir itin puošnus nuo 16 amžiaus Osmanų imperijos Jezniko mieste gamintos keramikos dirbiniai, ąsotėliai, dubenys bei bokalai. Entre los productos importados destacan las piezas de cerámica de gran belleza fabricadas desde el siglo XVI en los talleres de la ciudad de Iznik, en el Imperio Otomano, actualmente territorio turco. Tenemos jarrones, cuencos y jarras.
Kiek mažiau muziejaus rinkiniuose yra sveikesnių Delfto, Niderlandų manufaktūrų gaminių. Tai daugiausia įvairių lėkščių fragmentai. En las colecciones del museo hay una cantidad algo menor de piezas de loza de Delft, Países Bajos, con motivos decorativos en esmalte azul sobre fondo blanco, que en su mayoría son solo fragmentos de diversos platos. Fragmentiškai išlikę ir akmens masės indai iš Reino ir Žemutinės Saksonijos regionų. Nedideli Bartman tipo ąsočio fragmentai yra Frecheno keramikos centro eksporto prekiai, baltai ir mėlynai glazūruoti Westerwoldo indai ir kiti. También se conservan fragmentos de vasijas de pasta densa procedentes de las regiones del Rin y de la Baja Sajonia. Pequeños fragmentos de jarras del tipo Barman, un producto de exportación del centro cerámico de Frechen, vasijas de Westerwald esmaltadas en blanco y azul. Muziejaus rinkiniuose saugomi ir Meisino porceliano gaminiai, tačiau jie yra iš vėlesnio laikotarpio ir susiję su rūmuose apsigyvenusių miestiečių bei caro kariuomenės aplinka. Be 18 amžiaus Meisino porceliano produkcijos dažniausiai įvairių lėkštučių ir puodelių surasta ir angliško fajanso bei porceliano gaminių iš Davenporto manufaktūros veikusios 1794 iki 1887 metų bei Staffordshiro lėkščių iš Jameso ir Ralpho Kliusų fajanso dirbtuvių, veikusių 1813-1834 metais. En 1710 se fundó en Meissen, Alemania, por orden del príncipe elector de Sajonia, rey de Polonia y gran duque de Lituania, Augusto II el Fuerte, la primera fábrica de porcelana que fabricaba productos comparables a la porcelana china. Sin embargo, las piezas de este fabricante que se conservan en las colecciones del museo pertenecen a un periodo posterior y están relacionadas con el entorno de los burgueses que se instalaron en el palacio o con el ejército del zar. Además de la producción de porcelana de Meissen del siglo XVIII, que incluye diversos platos y tazas, se han encontrado también piezas de loza y porcelana inglesas de la fábrica Davenport Pottery, situada en Longport, en Staffordshire, y que funcionó entre 1794 y 1887, así como platos de la fábrica de loza de James y Ralph Clues, que operó entre 1813 y 1834. Na ir pereikime prie dviejų paskutinių keramikos grupių, tai kiti keraminiai dirbiniai, kurių tarpe galima paminėti 15 amžiaus sluoksnėje rastą išskirtinės išvaizdos vandens paukščio pavidalo rašalinę, stalo žaidimų rutuliukus, 16 pabaigos 17 amžiaus pradžios datuojamas taupyklės, bei 2-4 cm skersmens dirbinius pagamintus iš vienspalvių, nedekoruotų arba mėlynos spalvos poglazūrinių piešinių fajansinių lėkščių, kurie yra puikus pavyzdys, kaip sudužę keramikos dirbiniai išradingai panaudojami antrą kartą. Entre otros objetos de cerámica, cabe destacar un tintero con forma de ave acuática de aspecto singular, hallado en el estrato del siglo XV, bolas de juegos de mesa, huchas que datan de finales del siglo XVI y principio del siglo XVII, así como piezas de entre 2,1 y 4,3 centímetros de diámetro, fabricadas a partir de platos de loza monocromáticos, sin decorar o con un dibujo subglaseado de color azul, que constituyen un magnífico ejemplo de cómo se puede reutilizar de forma ingeniosa los objetos de cerámica rotos. Molinės pypkės gana dažnai pasitaikantis radinys 17-19 amžiaus datuojamuose sluoksniuose. Jas galima suskirstyti į dvi rūšis, tai kaolino arba balto molio vientisos pypkės ir pypkės iš rausvo, balto ar kitų rūšių molio su įmaunamu kandikliu. Visos rastos kaulinio molio pypkės yra importuotos, kadangi tokio molio Lietuvoje nėra ir netgi Olandija, kuri yra šių pypkių gamyboje pirmaujanti Europoje, neturėjo ypatingai geros kaulino molio žaliavos. Geriausias pagal sudėtį pypkių gamybai yra tinkamas molis, kuris išgaunamas Belgijoje, Prancūzijoje, Metso srityje, Pietų Anglijoje ir Vokietijos Westerwoldo regione. Rausvo molio pypkės su įmaunamais mediniais kandikliais gamintos ir Vilniuje. Šnipiškėse yra rasta tokių pypkių dirbtuvė. XIX amžiuje paplinta fabrikinės gamybos turkiško tipo pypkės su įmaunamu kandikliu. Las pipas de arcilla son un hallazgo bastante frecuente en los estratos que datan de los siglos XVII al XIX.
La mayoría de las pipas de arcilla encontradas durante las investigaciones arqueológicas son de dos tipos. Se trata de pipas macizas de caolín o arcilla blanca y pipas de arcilla roja, blanca y de otros tipos con boquilla insertable. Todas las pipas de arcilla de caolín encontradas son importadas, ya que en Lituania no existe este tipo de arcilla. Ni siquiera los Países Bajos, que lideraban la fabricación de estas pipas en Europa, disponían de una materia prima de arcilla de caolín de especial calidad. La arcilla más adecuada para la fabricación de pipas en cuanto a su composición se extraía en Bélgica, en la región francesa de Meco o en el sur de Inglaterra y en la región alemana de Westerwald. Las pipas de arcilla roja con boquillas de madera encajables también se fabricaban en Vilna. En Šnipiškes se ha encontrado un taller de este tipo de pipas. En el siglo XIX se generalizaron las pipas de tipo turco de fabricación industrial con boquilla encajable. Muziejaus kolekcijoje yra saugoma daugiau nei 500 000 archeologinių radinių, iš kurių šiuo metu apdorota ir suskaitmeninta bei sutvarkyta pagal muziejinius reikalavimus kiek daugiau nei 150 000, tai sudaro maždaug apie 30%. Keramika jų tarpe sudaro 70% visų radinių. Priklausomai nuo tyrimų metų, architektūrinė apie 40–45%, didžiąją dalį be abejo sudaro įvairių laikotarpių kokliai, buitinė keramika sudaro apie 55–60%. Didžioji keramikos radinių dalis dar laukia dėliojimo tarp įvairių tyrimų metų pagal sluoksnius etapo. Daug darbo yra padaryta, tačiau taip pat nemažai ir laukia. Stengiamės visą medžiagą susitvarkyti taip, kad ją saugoma dėžėse būtų galima peržiūrėti virtualiai, taip pagreitiname reikiamą fragmentų paiešką dėliojimui. Kaip matote, skaidrėje visos dėžutės turi savo numeraciją, o suskaitmeninta medžiaga taip pat virtualiai saugoma serveryje ir suskirstyta atitinkamai pagal ją. Las colecciones del museo albergan más de 500.000 de hallazgos arqueológicos, de los cuales en la actualidad más de 150.000 han sido digitalizados y catalogados según los requisitos museísticos. La cerámica constituye alrededor del 70% de todos los hallazgos, mientras que los elementos arquitectónicos representan entre el 40 y el 45%, la mayor parte de los cuales son ladrillos de diferentes épocas. La cerámica doméstica constituye entre el 55 y el 60%. La mayor parte de esta aún está pendiente de ser clasificada por capas según los diferentes años de investigación. Se ha realizado mucho trabajo, pero también queda bastante por hacer. Intentamos organizarlo todo de manera que todo el material guardado en cajas pueda consultarse virtualmente. Como pueden ver en la diapositiva, todas las cajas tienen su propia numeración. Skaitmenindami savo rinkinius įdomesnius radinius stengiamės publikuoti muziejaus svetainėje savaitės eksponatų rubrikoje, kurioje galima rasti nemažai ir keramikos dirbinių. Taip pat beveik 12 000 muziejaus objektų, eksponatų, tyrimų vaizdų, rekonstrukcijų yra Europeanos portale, iš kurio per nuorodas galima patekti į mūsų muziejaus puslapio subdomeną, kuriame pateikiama detalesnė informacija ir esant poreikiui galima pateikti užklausas. Al digitalizar nuestros fondos, intentamos publicar los hallazgos más interesantes en la sección Pieza de la Semana de la página web del museo, donde se pueden encontrar numerosas piezas de cerámica. Además, casi 12.000 objetos del museo, piezas expuestas, imágenes de investigación, reconstrucciones, se encuentran en el portal Europeana, desde el que a través de enlaces se pueden acceder al subdominio de la página web de nuestro museo, donde se ofrece información más detallada y, en caso necesario, se pueden realizar consultas. Nuolatinėse ekspozicijose ir laikinose parodose visuomet stengiamės pateikti medžiagą naudodami įvairias didaktinės priemonės, papildomas rekonstrukcijas, maketus ar modelius, skirtus geriau pažinti eksponuojamus objektus. Taip pat pasitelkime 3D vizualizacijas virtualiems akiniams ar projekcijoms, tad jei tik būtų intencijos tęsti mūsų bendradarbiavimą parodų formą, pavyzdžiui, kad ir pristatyti laikotarpį, iš kurio mūsų muziejus rinkiniuose yra Ispanijos keramikai priskirimų dirbinių, galima būtų pagalvoti apie panašų modelį, kaip ir kad neseniai mūsų muziejuje eksponuota gotikinių koklių paroda. En las exposiciones permanentes y temporales siempre nos esforzamos por presentar el material utilizado diversos recursos didácticos, reconstrucciones complementarias, maquetas o modelos destinados a conocer mejor los objetos expuestos. También recurrimos a visualizaciones en 3D para gafas de realidad virtual o proyecciones, por lo que si existiera la intención de continuar nuestra colaboración en forma de exposiciones, por ejemplo para presentar el periodo del que proceden las piezas atribuidas a la cerámica
cerámica española que se encuentran en los fondos de nuestro museo se podría considerar un modelo similar al de la exposición de azulejos góticos que se ha mostrado recientemente en nuestro museo. Ačiū už dėmesį. Gracias por vuestra atención.